13 fevral 2025 yıl Kumral rayonu Sarıkamış деген айыл. Мына елестеткен ama айыл deydi ар bir жерде birden үйлер бар екен. Айылдың түшүнүгү мындай баар тегине көчө кетет да, бул жерде эч кандай көчө жок, эчтеке жок. Жолдордун баары мына тетактан келип атабыз. Ар кайсы жерде birden үйлөр экен, ошонун баары кошуна экен. Мектепке барыш үчүн 1,5 saat жөө басышат экен алыстагылары. Мындай жерде деген birden тарыхта биринчи жолу көрүп атам. Bunu onda bula. Bu çoğun koy nerse dedim. Oşondan keyin meni karabay başka ayakta ыңай karab oturup. ыңай karab da düşünesиңер da. Men de tüs karabay yaktı karab. Kaptalını salıp oturup tamak içip gitti. Süylөгөн жок. Aylanayınlar. Anam bizlerimde gülüye götürüp alıp tuğulgan андай жок. Kırgızdın saltında dair nerse жанагы свадьба деген биздин салт эмес. Бул орустардыкы. Баягы аюуда рекламалар бар эмес беле? Есть повод, есть аю деген. Анан ошол сыяктуу. Бул өзгөчө кайсыл убакта күч алган. Жанагы бамга барбадыбы? Комсомолдор. Ошондо барып комсомол тойлору ак көйнөк кийип алып, баягы жаштар гүлөйтөп bizdeki asır kız gelinlerimiz даже 3. yolu kuyuğa sak koyup gitti. Bugün de degen akmaksın. Anan uyalbay ölgönde mal soylogula 3 günde indi. Anday bolboy. O ölgönde mına menin kuda sööplerim var misal. El jurtum var, ağa tuğanım var. Oşol ölgönde oşolor götürüp ketет, даже aşıp kalat. Mına men Burada жылы жайда, былтыр жайда, кемпирим өтүп кетти, 1 жылдан ашты. Ошондо түшкөн 5 тайды мен былтыр күздө саттым ошо. 5 өрү. Ал бир эле тайдыкы. Ал акчалай 1-200 миңден ашык саттым. Итиңер карып калды. Карыганда ал деле ушу адам сыяктуу карыйт. Kulak bak, gözü görmeyip dişleri kalmayalar da. Oşonu okuymamışsa jıl üstüne eşigin aldın kaytarıp sığır bakıldı dedim. Oğusuna may salıp. Anan özüm emes biröğüne dayında kıynamay bakıştı, turp koy demiş. Biz hiççi olmaya kaldırız bu. Gördüңөр mü? Hiççi olmaya kalırız. Bu jakşı emes. Bu başka ayağından ikramda koyun. Janagı obucak svadьбаларды, kafelerde var svadьба өтөт. Kayaktan batat yet. Alar ak көйнөгүн ыргытып, Чыңгыстын Жамиласындай болуп, акчолугун булгалап алып кетип калды. Эмнеден чабылган? Теректен элеби? Кайыңдан Только кайыңдан чабылат. Комуш только өрүктөн чабылат. Баары биз жактыкы баары теректен чабат. Кайын жокка чабат. Бул кайың өзү чайын болот. Теректен чабылган моун болмуш. Моун эр. Бул курам эр да. Бул курама 26 курак менен куралган. Кызылардын келине. Аты айтып коюңуз өзүңүз. Чынар. Андан кийинки кудашам. Bu kudaşamın en küçük singisi benim gelinim. Yıldıkta burçka oturup, nereye oturup? Bu gelinim. Ağınının baldarı olsun. Sizin atınız açık koysun? Dinara. Atın ayıp kolan. Ularkan. Özüme ayıp kolan. Ularkan. Gelin janagı eğer satkandı, her günden eğerlerini alıp, oşolordu algan eğer aktı joğurutat, remont jasap, anan keyin sandurup koyup, oşolordu emetip, anan oşolordun aşıpkaların remont jasap жүрүп anan үйрөнүp, andan bul үйrөndü. Çağırasızlar. Gel çay içelim. Kilometreden geldim. Айыл бошолду. Ооба. Айылда ошо кышто баягы
Amerikalıkların tili menен ayтканда фазенда адам. Айылдын четинде экенсиз. Айыл менен жайлоонун ортосунда. Жайлообуз 45 километр. Монобу эчтеги жыйылып турган чөптөрдү 35 километрден тартып келишет. Чаап. Айылда bir de misal için maldı bakkanга, bir uy bir attı bakkanga agırıkta çöp yetpeydi. Oşun için uşunday. Bir de 11 uru yaşaydı. Başka düşünbөгөндөр ойлойт. O bular Sarıkamış'ta birinin kızında bir alıverir. Андай эмес. Андай кыз да болбойт да. Men ad başının imdi için janagı jet ata. Oşo jet ataga çeyin koşulmasın dep bizde karmaydı. Koreylerde o 300 yıl eken. Bizde 210 yıl karmaydı eken da primерно. Анан ушундай ата баба сактап келген. Бирде ошо 11 уру барбыз. Тагайлары бар, саяктары бар, органиктер бар. Биз өзү моңолдор болобуз. Ат башынын Акмыстан келгенбиз. Ата бабалар 9-чу атабыз ушул жака келип жайгашып калган. Кетмен төрөнүндө моңолдорлор эки атанын балдары болобуз. Кожомжар ата, анан кийин Чал деген. Жанагы Каракөл, Аккыя ошол жерде Чалдын балдары бар. Чал иниси болгон Кожомжардын. Кожомжардын 6 эркек баласынан тараганбыз. Айдайындар, моңолдор урусунан болуп. Ат башыда мен барып Кошөбө баарын көрүп келдик. Аксай арпага барган жокмун. Акталаны көрдүк. Жанагы Нарын обласынын баардык айылдарына барган. Kayıştırıp içimdi, karasam da dişimdi. Candı kalsa sen emez, jakşı görüm itikdi. Ayak duram jarıgım, adele senin kaderim. Ayak duram jarıgım, adele senin kaderim. Sesimime gülünüp seni suyum tüyürüm. Bir sabahın gülünde birge ömür sürün. Cevap verçi batırağa yolunga çanakçılar. Cevap versem olmadı da yolunga çanakçılar. Cevap versem olmadı da yolunga çanakçılar. Баарыңар туура түшүнгүлөр да. ЮНЕСКОга Манасты киргизиш үчүн канча убара болуп, канча адамдар чуркап, өзү суу менен аран киргиз. Яны ошо ЮНЕСКО уюмунан именно биз жака келип, номутуп отурган бул деген эң мыкты нерсе. Мулга келе бербейт. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын передачасында şu айылдарды кыдырып, өнөр постторду баалап, момундай кылган передача жок. Мына биз ушулардан кемчил болчубуз. Анан ушу болоткан иним силер менен байланышып, анан ушу силерди алып келиптир. Болоткан иним Кудай ушу келиним өкмөргө чың ден соолук, үзүн өмүр берсин. Neverelerden jakşılığın görgüle, nevere жетелеп, çoğoytup, oşolarga jakşı, tatıktуу tarbiya bergen, mıktı adamdan borgular. Sizler uşul uyumdu önüktürüp, Kırgızdın kol önörsülörün uşunday adamdardı jetkirip, uşul bizdin tarihimiz,
ушуларды көтөрүп канча үйүңөрдөн безип момутуп кыдырып нарын областын полный кыдырып жүрүпсүздөр. Анан кичине чек арадан өтүп кеттиңер, биз Токтогул районуна карайбыз. Жалал Абадка. Аяктан келип электе ошо силер келип момутуп биздин үйдөн даамсызып отурганыңыздарга чоң рахмат. Далай өнөрчүлөрдүн, далай ушу биздин унутулуп калгандарды ушу ЮНЕСКОга чейин жеткирип ишиңерде ийгилик болуп, силердин да өмүрүңөр узун болсун, өмүрлүк жаныңар менен аман эсен болгула. Бала чака тарбиялап, бир тууган канат бутактарыңыздар менен аман эсен болгула. Амин.